awe uyakwazi ukubathethula abantu nangafuna ukungithethulela umuntu uyakhona ukumthethula Lokho mkhulu siyakwenza lokho njengoba ngishito omkhulu ekucaleni ukuthi siya lapha siyathakatha futhi ngoba uma ukwati ukuthakatha kufuna ukuthi phinze ukwati nekwelapha okay kunjalo mkhulu so sicabo sivula nje imali sikwende uthandzeke uhlonipheke ufanelwe imali sicabo semali mkhulu saze saba la mtimbeni noma ngabe awusebenzi sikwakhela emathuba ekuthi kube khona into otawuhlangabetana nayo ikunike imali sure noma ke kube ungahakelwa ngumuntu akunikeze umsebenzi uthole imali sure noma ke uma ngabe lamajala lamancane kube ungathola umuntu lonemali ngezothando akuphe imali ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile greetings bafowethu ngiyabingelela lapha emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media you know I'm always booming with the boom content why Gifted Media because my name is Gift Mabunda guys please make sure you make me your favorite one by clicking the button and subscribe if not yet your favorite yenza sure ukuthi manje uclick ibutton ungenza ifavorite yakho if I'm not your favorite ubani favorite yakho by the way please let us know ukuthi where are you watching us from usibukela ukephi and also thank you so much for your support guys that you always showing to me and also to the family all platforms socials ku Facebook TikTok YouTube you guys you are always there and engaging and making sure ukuthi siba ne boom content as much I'm active yabona the way active ngakhona guys I'm available to be your MC to any event that you want me to be ama details akhona lapho ku screen ipost ikhona lapho if you want me to be your MC might be your wedding might be your funeral ufuna ngibe MC ku funeral yakho please write me on the wheel so that I'll be MC by the way bafowethu niyazi ukuthi la ekhaya angenza sure ukuthi angihlali ngedwa we always calling different people different leaders in different regions ukuthi bakhona ukusifundisa ngalokho abasiphethele khona thina sijudge into esingayibuzanga we want to learn la ekhaya ku Gifted Media and igama elithi gifted bafowethu lisho ukuthi umuntu usuke enesiphiwo so zonke iphiwo siyazibiza la ekhaya siqoqe naso sibone ukuthi yini esingakuzuza today sine general the leader in the house how are you sir Thokoza mkhulu uyaphila siyaphila mkhulu wami yes maybe ungabingelela ababukeli bethu na ikamera yakho ngale usho ukuthi ungubani the way ubingelela ngakhona siyabingelela iningizimu Afrika yonke sibingelele nebabukeli emagumbamano omhlaba thokozani bogogo nabomkhulu ligama lami ngingu 3 days Dangazela ngeliswati ngekutalwa ngiphila impilo yebove yemasiko kunjalo mkhulu asibonge sekonje ukuthi ubuya kuphi emakhaya ngibuye eSwatini mkhulu eSwatini yebo mkhulu eSwati ukuthi into yakho vele eSwati ngisiswati ngikhuluma iSwati mkhulu ngakuphi eSwatini kunongwane mina ngazi ingwane phela ngakuphi eSwatini eMbabane mkhulu okay yes ilapho utholakala khona yes mkhulu okay so ngizwile ukuthi kuningi ozosifundisa khona namhlanje but just take us sazi ukuthi
wena ukuze ube kule sipho oyiso namhlanje. Ngazi ngikubize ngesangoma, ngikubize ngenyanga, ngikubize ngomthakathi, ngakubiza ngani ukuyiphi category. Then usitshela ukuthi wakhula kanjani ekukhuleni kwakho ukuthi ufinyelele kuze ube la ukhona today. Mina mkhulu ngelugedla. Okay? Lugedla mkhulu inyanga liyafunza umuthi. Okay? Liyafunza kulapha nekwakha umuthi. Okay? Kuhlanganisa nje emakhathakhatha. Umuthi lugedla liyakwati kuloya. Okay? Noma ke kuthakatha. Okay? Phindze likwati kulapha. Sure. Kodwa ke kufika kwami lapho ke ngikhulele eZion. Okay? NgiliZion lekutalwa. La lapho khona ngehlelwa ngimoya khona. Ngasebenza ngesiphiwo sekusebenzisa isithunywa. Okay? Lapho ke ngabona khona ukuthi uyazi bathakathi bayeyisa. Ngase ngihamba sengiyofunza umuthi. Okay? Kuze ngilele sengiko namhla. Okay? Kunjalo mkhulu. So uthe ukhulele eZion. Yes mkhulu. Kanjani ukuthi sowufike ku category ukuthi ube igedla ebuncaneni bakho? Athina ama signs since useZion. Yini ufake umngani kwenzakaleni ukuthi ufike kule position yokuba igedla? Uma ngiseZion mkhulu ngiqale ngekwehlelwa siphiwo sekuprofeta. Okay? Ngiqale umsebenzi weprofeta ngina 14 weminyaka. Sure. Mangina 14 weminyaka bese ngiqalile bantu sebeza kimi bazolashwa ngokomoya. Okay? Ngibahlole ngemoya, umoya ukhulume ukuthi kuze aphile lo muntu kufuneka ini nani. Bese ke sesiyamenzela soyaphila. Ngakhula solo ngisebenza bona abantu ngelapha ngomoya. Okay? Kufike esigaba la khona kube sekuyashuba. Sekuyashuba kwakosa ukuthi salo umuntu ayofunza ke manje umuthi. Sure. Ngoba la emthini kunema level ukuthi nalabantu bemoya bahamba bese bayaphela. Kanze uma sowati umuthi dine ngiletindvo manje ngilama level la chubekako la empilweni. Kunjalo mkhulu. Sure. Sekwagcina manje sokungena kanjani uthwasa kanjani ukuba igedla? Ngahamba mkhulu ngaya kugobela lolugedla wafike wangifundzisa kuhlanganisa umuthi. Sahamba sagubha sigubha tihlahla sihlanganise netinyamatane. Ngilalapho mkhulu khona ngase sengiqina khona mkhulu kukatini ukuthi umuthi ukhona kuwufaka phindze ukhiphe. Sure. Kumuntu mkhulu. Kunjalo mkhulu. Hey bafowethu, namhlanje kudala sizwa ngokuloya, sizokwazi straight personally siyofunda namhlanje ukuthi kuyini ukuloya. Uthe ubucala uprofeta ebuncaneni bakho. Kunjalo. Yini uprofeta? Maybe umunye igama uyalizwe kuprofeta but akaze echazululeke ukuthi yini igama lethu uprofeta lisho ukuthini? Uprofeta kubona tindvo. Utibone ngevision. Okay? Lokusikhuluma nje. Kube sengingakutshela ngikutshela ngempilo yakho kusuka utalwa. Kuze kube manje. Okay? So ukuthi mina ngaloko ngingilolugedla loluhlolako ngoba lesiphiwo sekubona tindvo ngatalwa naso. Lesho ukuthi mina ngiyahlola ngileligedla lelihlolako phindze bese seliye lapha. Kunjalo mkhulu. Sure. So ubona ivision, na ubona ivision ukuba into ukuthi isuka ivele emehlweni wakho noma emcabangweni wakho.
Le vision ivela njenga uma ubukela i-television mkhulu. Okay. Ubone umuntu njengoba anjalo ubone nekhamba kwelanga la emoyeni kube ungaze ubone ngisho isikhathi kunjalo mkhulu. Sure. Awusithatha usibeke ke igedla lihlukene ngani nezinye ilo ama category. Maybe sithi igedla lihluke kanjani nesangoma noma nenyanga or into efanayo. Lugedla mkhulu ngilabantu labangahloli. Okay? Bona bakha nje umuthi. Nabahlanganisa umuthi bona ababi solo bagcina diprofito. Okay? Uma bahlanganisa umuthi. Bona nabafuna kuphuma la. Bakha umuthi ukuthi siyaphuma la. Kunjalo mkhulu umehluko wabo ngiloko abagcini izinto letinenge kube solo balandzela ukuthi bantu bahambe baye emantini noma ke bantu bahambe babagcine tinto tsite bona bakha into yanyalo yekuthi nyalo sifuna kuphuma la. Okay? Siyaphuma la. Kunjalo mkhulu. So la kugedla kuyaphuma. La kugedleni mkhulu kuyaphunywa ngoba lugedla ngilabantu labahlanganisa lemithi baphinze ba-apply lama powers la kulomuthi. Sure. Lokuthi uma ngabe bakubekele phasi usinaweca lapho uvela ushayeke phasi nangabe bakwendela umeco. Sure. Namhlanje kuningi esizokufunda. Ngifuna ukwazi ukuthi igedla lisebenza kanjani. Maybe angithi abanye kusuke banezikhala abayisebenzisayo into esifana lezo noma ama product abawathengisayo ukuthi okay now ufika kimi kwaba nomunye umfundisi la abanye bazomkhumbula ababukeli bethu uBishop Umbatha wathi mina nginebhodlela ibhodlela lena uthe ukuliphuza uvela uthandeke nje ebantwini. So asiye kuwe izinto oyiphathayo engicabanga ukuthi maybe uyasebenzisa njengegedla. Singakhohle ukuthi uthe nokuloya uyaloya futhi. Kunjalo mkhulu. Uloya kanjani ke bawo? Ukuloya mkhulu solo kuthakatha. Okay? Lokuthi uma unemntu wakho nganehlukanisa nemntu wakho. Hayibo. Nibe nithandana. Kunithakatha lokho. Sure. Ukuleyo level ukuthi nangifuna abantu behlukane ungayo ngithakathela bona behlukane nje bona. Kunjalo mkhulu. Yini okunye ukuthakatha okwenzayo wesiza ukuthi ukwenzakalayo? Kuthakatha mkhulu kunetigaba letinenge. Lesinye isikhathi mkhulu ngake ngikubekele umuthi phasi usinaweca uvele ushayeke phasi ushaye ubuyele kubo Abraham. Ayi uyangithusa manje. Kuthakatha phela lokho imedala le. Kuthakatha ke mkhulu lo buthakathi obulhlobo olunjalo siyabufaka phinde sibukhiphe. Okay? Sho ukuthi siyathakatha siphinde eselaphe. Okay? So kusho ukuthi maybe nilapha ongenza maybe let's say ngithakathwe icolleague yakho bese uyafika futhi uzokhipha lento angithakethe kuyo. Kunjalo mkhulu. Yes. So okay umuntu uyanqumeka umuntu ngabuthakathe ephuma emsebenzini. Uyamthakatha mkhulu umuntu aphuma emsebenzini. Hayi bunjani manje? Uhlanganisa emakhubalo akho emva kwaloko bese so uyawathumela uwanikete isikhathi kuthi ngesikhathi esingikuthi akwenzeke kwekuthi. Sure. Lelo lumbo lelo ligijime liyowenda lokho exactly nangesikhathi osishido.
kunjalo mkhulu. Bafowethu la ekhaya ku Gifted Media niyazi siniphathele wonke ama-7 colors weplate. Namhlanje sike nomthakathi bafowethu. Ziyabuya awuphathi umshanyelo mkhulu. Anguphathi mkhulu. Bengithi nawe mebe ebusuku wona uyilo professional awudingi umshanyelo. Hayi mkhulu. Vele khona iqiniso ukuthi bakhona abathakathi ababa ngomshanyelo. Hayi bakhona mkhulu. Niyakhona ukuyikhanda umuntu ehambe ngomshanyelo ukuwambona wena. Sike sabona mkhulu laba abagibela imfene mkhulu. Okay. Bakhona labo mkhulu. Nawu kwayigibela imfene. Hayi mkhulu. Angase ngayigibela. Awukazi uyigibela. Mina ngikhanda nje umuthi nguthumele ungenzele lokho engithi awungenzele kona. Sure. Bese kuba nokuthwala. Abantu bathwala ngeindlela thizeni but before siya lapha asiye yini oyisebenzisayo noma yini available product yakho oyiphethe wena. Mina mkhulu ngiphethe umuthi wenhlanhla yemali. Okay. Awusichazele ngawo ke sizwe ngawo le umuthi lo. Lo muthi lo mkhulu uhlukene tigaba leti u3 mkhulu. Kodwa na ngizawucila kakhulu etigabeni letimbili. Okay. Leti u2. Kune sigcabo semali. Lesisebenza ngemandla kakhulu ekuthenini siku attractele imali sikudonsele imali uma sewusifakela emtimbeni and sikuvulele inhlanhla ukuthi sikuxhumanise nebantu labanemali labatakufaka emathubeni ukuthi ube nemali. Okay. Nokuthi ke uma usebenzise sigcabo semali nasemsebenzini bakucabangela ngemali lokuthi kodwa na imali bangakhuphulela kanjani kube imali yakho bangasina bakukhuphule ngesigaba ukuthi bakunikete umsebenzi ozokunika imali enkulu. Okay. Usuke ke lapho sisebenza lesicabo la emtimbeni mkhulu. Kukanjalo mkhulu. Lokunye mkhulu kunelibhodlela le gambling. Lelibhodlela linemandla nalomkhulu. Ligama lalo silibita ngekuthi ngama-1000. Okay. Leligama lelo lesilibita ngayo lelibhodlela kungoba libhodlela lemali lokuthi uma udlala ema games sonke isikhathi uphume phambili kuze ube nemali. As before siya kuleli bhodlela le gambling sibuye kule yebali because ngiyazi ukuthi imali inkinga ezweni abantu bayayithanda imali. Ngiyacabanga ukuthi iyona inkinga number 1 in South Africa or umhlaba wonke abantu bafuna imali. I guess understand indabeni yale uthe ilo umuthi wemali ukuthi wona usebenza kanjani and futhi yini ama effects wayo. Isicabo semali. Isicabo semali mkhulu asengikhulume ikakhulu ngeadvantage yesicabo semali. Isicabo semali siyakusita ekuthenini nangabe kusho ukuthi wavalwa enhlanhleni yemali uma sona sesikhona lamtimbeni wakho siyayivula le mali ubuyele uphile impilo yemali. Okay. Nekwekuthi sicabo semali siyakusita ekuthenini uma ngabe waba nebhadi wathi uma ujola noma ke uthanzana nemuntu lowethwele walala nawe wathebula inhlanhla yakho ngokocansi uma uhlanga inangjana sicabo semali silamtimbeni wakho sibuyisa leyo nhlanhla leyo ethetshulwe bantu bethwele. Sure. Kunjalo mkhulu. So lesicaba semali sithatha how many days, how long, usebenza kanjani uma usuqaba iprocess yaso?
Sicabo semali mkhulu asinasikhathi sangeka la mtimbeni wakho sisebenta impilo yakho yonke uyawuze uhambe emhlabeni solo sisebenza ngoba sisebenza engadini So noma ungasebenzi asidingi ukuthi usebenze ukhampani thizeni ukuthi uthole imali uyithola kanjani imali yona kuleso saze saba la sicabo semali mkhulu saze saba la mtimbeni noma ngabe awusebenzi sikuthi sikwakhela emathuba ekuthi kube khona into otawuhlangabetana nayo ikunike imali sure noma ke kube ungahakelwa ngumuntu akunikeze umsebenzi uthole imali sure noma ke uma ngabe uselamaja lamancane kube ungathola umuntu lonemali ngezothando akuphe imali sure sicabo semali sinemandla kufika kulelo zinga mkhulu kunjalo mkhulu Isihlanganisa kanjani isicabo semali niyasithenga eshop noma silande olwandle njengoba mkhulu ngenza umsebenzi wobumnyanga bobugedla okay kunezinto omkhulu ezihlanganisayo vele esibuthakathi mkhulu ngoba kuze attracteke something kusuke kusebenza ubuthakathi mkhulu okay kunjalo mkhulu so mina ngifuna ukwazi iprocess ukuthi kugcatshwa kanjani ke manje ukuhlanganiswani kuletho esicabo lezi mkhulu la ebunyangeni mkhulu sitela ilungelo mkhulu lokuthi sethwasise emsakadweni mkhulu okay umgomo wekulapha awusivumeli mkhulu ngoba mkhulu bantu abanyendi batawusuke benze lezinto bacabanga ukuthi titosebenta njengoba zenziwa ngithi kanzi thine kunezinto ezizenzako eziyimfihlo yobunyanga okay mkhulu okusho ukuthi naso lesicabo semali sinemigomo nemibandela siteke imigomo mkhulu ngoba sicabo mkhulu akusiso sethwalo okay sicabo sivula nje imali sikwende uthandzeke uhlonipheke ufanelwe imali sure sebakhona sobagcabile abazaziwayo ukuthiwa ama celebrity noma abantu abaziwayo nje sobagcabile baningi kakhulu mkhulu bantu abasebenza ngaso isicabo ngoba nabafundisi nebantu labadumile nebadlali bebhola banenge mkhulu nakumaskandi bakhona nje nabomaskandi bahlabeleli mkhulu banenge mkhulu awusibizela ababili nje kuphela nje ngekuhlonipha mkhulu isithunzi sabantu asikavumeleki mkhulu ukuthi la ebunyangeni si-expose abantu aba-client mkhulu ama-client abanye but angithi akathwalanga nje ecaba kusukuthwala bese ngababiza nyana ababili nyana abadumile nje sibabeke nje umgomo webunyanga mkhulu bantu uyabavikela mkhulu okay kunjalo mkhulu ubavikelani mkhulu ngoba labantu laba akusisithwalo lesi nje ukuhlonipha sigaba sobunyanga mkhulu okay asidlule lapho siye kulelandelayo lebhodlela lokugembula lokukhuluma ngalo lisebenza kanjani lebhodlela lokugembula ukugembulana abafati ugembula ini lelibhodlela leli mkhulu lisebenza kakhulu uma udlala imidlalo lenemali okay bo gambling lisebenza kakhulu lona ke eliphindze lisebenze nemsebenzi wekweshela okay kulabantu lokhanza ukuthi kulukhune ukuthi baqonywe uma sana lelibhodlela noma kanjani emkhulu utawuqonywa futhi aqonywe bantu labane future labanemali ukhuluma nami phela lapho sokuthini phela ngisho umuntu onemali lelibhodlela
linemandla lona ke mkhulu aligajwa kodwa nje uyalithatha utiphatha ngalo la ebusweni Okay. bese utiphatha la sikhaleni Okay. niyazi mosemkhulu ukuthi umuntu unesikhala la Asikwazi. anikwazi mkhulu Sifuna usifundisa kwaziwa ngithi thina tinyanga mkhulu umuntu unesikhala. umuntu unesikhala la so uma ulisebenzisa ushikisha la ezandleni utiphatha lapsweni noma ke ugqobise lamashiyeni Sure. bese utiphatha la sikhaleni so ukhuluma lento lofuna yendeke mkhulu Okay. lento lofuna yendeke mkhulu yendeka njengoba ufuna yendeke lisebenza kanjalo mkhulu Sure. So umuntu unesikhala la. umuntu unesikhala mkhulu la Isikhala esinjani senzani lesikhala esilapha ezulu emntwini? sikhala sekutalwa mkhulu Okay. sikhala sekutalwa so uma sisebenzisa imithi lesikhala siyasebenzisa kakhulu mkhulu kodwa ngeke ngingene deep kusikanjani mkhulu ngoba utabe sengi-expose imisebenzi yobunyanga mkhulu So ma uyithelile akufanele ufake isigcoko noma uyasifaka mkhulu ona usuyifakile lento ufanele ufake nesigcoko phakathi. uyasifaka isigcoko mkhulu kude inkinga Sendisho ukuthi uma usuyifakile vele akufanele ibonakale noma ingabonakala na uceda ukuyithela la. Awuyitheli kakhulu mkhulu ngeke isibonakala ngoba uyithi nje lasandleni utiphathe la bese ke sewutithi la utipulaze la ebusweni bese uyahamba bese ukhuluma lokho ofuna kwendeke ngaleso sikhathi Nayiphi intombi ngiyayithola uma sengiphatha noma ngiphi mkhulu nenemali. Lelibhodlela mkhulu lidonsa kakhulu laba nemali Okay. ngoba libhodlela lemali Eish. So leli bhodlela lona mkhulu ulithatha phi wena ulithenga kuphi lo or uyazenzela lona lephakathi? libhodlela mkhulu lakhiwa khona la ekhaya mkhulu libhodlela lemali mkhulu Noma 1000. ngima 1000 mkhulu Sure. ligama lalo Bese nangilifuna ulithola ngamalini ku? mkhulu lelibhodlela lelo litholakala nge3000 mkhulu 3000. How many njalo liters? mkhulu lincane kakhulu mkhulu libo ma 25 milliliters lincane kakhulu 25 milliliter. mkhulu umsebenzi wama 1000 mkhulu mkhulu kakhulu mkhulu loyo 3000 loyo mncane kakhulu mkhulu But 25 milliliter alisabi 1 liter pho. 25 milliliter ngithi wadla kuphela. Ngeke mkhulu awuthi wala mkhulu lelo bhodlela lelo mkhulu liyawuqedza umnyaka Sure. ngoba phela hayi ukuthi uthela ungasugcobisa idoni futhi awusebenzisa umtimba wonke Okay. lona ulisebenzisa lamashiyeni nalasikhaleni Ay. Sekuzoba-check nabafundisi. Khona abafundisi engibasola bayafaka amashiya lapha lala esikhaleni. nalasikhaleni So leli bhodlela uma usulitholile ngilanda kuwe nge3000. kunjalo mkhulu Kube nomuntu onombuso ukuthi if leli bhodlela uyakhona ukuyibamba lotho angithi kunjani. kunjalo mkhulu Why the 3000 why umkhulu angalisebenzisi wena bese uyobamba ilotho bese naqeda lapho instead ukuthi uthola 3000 wena uthola ama millions. Why wena ungalisebenzisi wena self uyalisebenzisa leli bhodlela ukuthi ubambe ilotho? Ngiyasebenzisa mkhulu nami kukhona indlela elingifakela ngayo imali Okay. mkhulu But awukacabanga ukuthi uyodlala ilotho uthole leli bhodlela na ubamba ama millions. Uvele sowuphisane ngawo labo bhodlela bahala nje. labo lotho mkhulu kunebantu labanesiphiwo sekudlala lamalotho mkhulu Okay. ngilona lo muntu mkhulu uphumelela lapho Ephuwe phike ngakhona lokudlala ilotho isiphiwo. kusiphiwo mkhulu Okay.
So leli bhodlela leli na ulifakile ubamba ilotho ukhona njengathi sifuna abantu abafata abanemali sithola abafata abanemali so kuningi nje okwenzakalayo kuleli bhodlela kunjalo mkhulu bese sikhulele what is next sinele hour lonke esasiselele ukuthi usichazele ngalezi zinto osebenza ngazo namhlanje sifuna zonke siphume la kuleli podcast lokunye mkhulu esinako sibambelelo mkhulu okay sibambelelo mkhulu yindvuku yekwakha umuntu wakho lothandzana naye le nduku le no mkhulu ngumuthi mkhulu noma ke ikhubalo mkhulu okay yekwakha umuntu wakho lothandzana naye kuthi lo muntu loyo abe wakho nje angakhona ukuthi aqalade noma ke abukela abanye abantu ngaphandle kunjalo mkhulu sure so le nduku itholakala kanjani yona how do since ushilo ukuthi yokwakha umuntu wakho usho ukuthi uavoid umuntu wakho ukuthi angacheat kunjalo ngithi kunjalo mkhulu yes so yona le nduku isebenza kanjani uyenza le nduku why kufanele ube na le nduku kanjani le nduku leyo mkhulu isita ekuthenini kunema families lokhanza ukuthi mkhulu bawalumbile noma ke bawafakela sicitho okay ehlukana kanze kube bekunale nduku le engikhuluma ngayo esibambelelo lesicitho ngabe sehlulekile kuba qatulo noma ke kubehlukanisa ngabe sidose matima kuze bathikhanze sebehlukene ngoba labantu labo bahlangene kufanele ukuthi nabahlangene babeketelelane noma kumadima le nduku leyo mkhulu isebenta umsebenzi lo kanjalo mkhulu ukuhlanganisa imindeni ikuhlanganisa imindeni lokhanza ukuthi le mindeni kulula nje ukuthi ihlukane ingahlukaniswa ukuthi lesinye isikhathi baba loyile babafakela isicitho noma ke babakhulumela emanga noma ke kunetinto nje laba bende tona letingabenda usibehlukane kodwa le ndvuku lena iyema ithi nina ngeke enze lehlukane nina nathi niyathandzana sure inomlomo iyazikhulumela le ndvuku leyo mkhulu iyasebenza mkhulu kakhulu njani na ungadama ukuyidescribe iyalingana naleyo uyiphethe le ndvuku leyo mkhulu ingumuthi ohlanganisiwe ayifanani nale nduku le njengoba kungile nduku engiphethe lela sengi-inspired ukwazi le uyiphethe ukuthi yona yani le maybe nayo nje yokusidonsela ama-viewers yani le nduku le lena mkhulu yala makhosi engihamba nawo kunemakhosi engihamba nawo mina ngikubona uhleli wethu uhamba namakhosi kunemakhosi engihamba nawo mkhulu okay la Mtimbeni le ndvuku lena yawo mkhulu okay so ngicela vele usale usudescribe izinto oyifakile ukuthi nababukeli bangadideki ukuthi naleyo usifake la zisho ukuthini zona ukuthi bangamangali njengale nduku oyiphethe ngoba usho ukuthi ayamakhosi le nduku lena mkhulu yemakhosi lobuhlalo engibufake la lobu obovu bebunyanga mkhulu okay lobu obu blue and white lobo bemsebenzi weprofita lo msebenzi engikhulume ngayo ekuqaleni waseZion okay kunjalo mkhulu then lamathamba amabili lawa or amaphondo la phansi wona one lawa lamaphondo lawa mkhulu akhuluma etidalwa lengihamba nato kunedalwa takhabo make netidalwa takithi lamathambo lawa lamaphondo lawa aleto didalwa letoka okay kunjalo mkhulu bese kuba yile kaplane el red ngiyacaba ukuthi skipper nje ishuthi seswatini vele yes mkhulu bese le red and yellow yona le ndwangu lena mkhulu yalomsebenzi wami wekulapha okay so combined wonke mkhulu buzayoni noma ke buzalwane nebugedla okay
burepresentwa ngileli bhayi mkhulu. Yes. Ekuqaleni uthinte enye into ebalekile ukuthi niyathakatha nibuye futhi nilaphe. Umuntu ngenzeka ulele nomuntu osuke sethwele. So it's how it possible ukuthi umuntu ethwale ngomuntu ukuthi alale naye. Niyakhona ukuthi let's say ngobusho ukuthi omunye umuntu waba affected kwezimali because ulele nomuntu othwele wamthathela inhlanhla. Are you possible ukuthi uzenze lezi zinto wena uyakhona ukukwenza let's say ngifuna ukuthwala nomuntu ngokulala naye uyakhona ukuyenza leyo nto le? Mkhulu mina angikwendi mkhulu. Kodwa ngakufunza lo ukuthi kwenziwa njani. Okay. Mkhulu. Nawe ukuthi umuntu uma se alahlekelwe sithundi sakhe sekuthi acebe abe nemali lokuthi kuyendeka lokho uma asalele nemuntu othwele ngoba abantu abethwele mkhulu basebenta ngetithundi talabanye bantu. Okay. Kunjalo mkhulu. But ke mkhulu ngeke ngikhulume deep ngoba kwethwala mkhulu solo ngilomunye umsebenzi webinyanga. So angifuni ukungena kakhulu echazeni ukuthi bunyanga buhamba bufikephi. Umgomo webinyanga awungivumeli mkhulu. Kunjalo mkhulu. Lemigomo niyithathaphi kanti nonke nje nikhala ngento yodwa imigomo niyithathaphi le? Imigomo yebinyanga mkhulu icala kulamadloti lasiphethe noma ka lamadloti lesiwasebenzisako anemigomo afuna kuhlonishwa anemiyalo. Okay. Kunjalo mkhulu ngoba mkhulu kuthakatha mkhulu kuyafana mkhulu nekukhuleka noma nekuthandaza. Hayi ngoba uma nje mkhulu utawusina uthandazele naba bafowethu nje ukuthi baqabane kuba loya lokho mkhulu so lokuthakatha lokho. Okay. So kungako kuthakatha nekuthandaza kuhlonishwa kwako ngathini imigomo yako iphose ifanane mkhulu. Kunjalo mkhulu. So kuba ne question ukuthi let's say athi umuntu wathethulwa ephila ngithi maybe uyakwazi ukuthethulwa ngithi. Yes mkhulu. Ephila lo muntu onjalo umsiza kanjani? Umuntu onjalo mkhulu simlanza lemthebulweni. Kunetinto lesimenza tona letihamba timlanze le lapha khona tibuye naye uma seyakhona bese letinto setiyasho ukuthi sesibuye naye sokhona. So maybe abanye badidekile yini manje ukuthethula maybe ukuthi maybe bakhona abanye abathethule labazi yini ukuthethula? Kuthethulwa mkhulu njengoba sathi ukuthi umuntu kudalwa kwemuntu mkhulu umuntu kunemuntu inyama sekunemuntu umoya. Okay. Basuke bathethelo umoya walomuntu. Okay. Bahamba bawusebenzisa ngendlela lebe bafuna ukusebenzisa ngayo. Kuthebeleka kwemuntu mkhulu ngilokuthathwa kwalomuntu umoya la kulomuntu. So nawe uyakwazi ukubathethula abantu nangafuna ukungithethulela umuntu uyakhona ukumthethula? Lokho mkhulu siyakwenza lokho njengoba ngishito omkhulu ekucaleni ukuthi siya lapha siyathakatha futhi ngoba uma ukwati ukuthakatha kufuna ukuthi phinze ukwati nekwelapha. Okay. Kunjalo mkhulu. So munye uyazibuza ukuthi everything in a source of power ukuthi kunala amandla atholakala khona wena wakho amandla wathola nawe uyahamba uyothandaza noma niwathola apha amandla nina magedla?
Mkhulu wonke umuntu unemadloti akubo. Ipower yemuntu isemadlotini akubo. Okay. Bese ke sesihlanganisa netihlahla netinyamatane mkhulu. Asengigcine lapho mkhulu. Then omunye athi kanti uNkulunkulu awumfakanga lapho usho ukuthi akangendawo uNkulunkulu. uNkulunkulu nawukhuluma ngaNkulunkulu mkhulu ukhuluma ngemdali wako konke. Okay. Konke. Nangikhuluma konke lokusho ukuthi impilo yemuntu kuNkulunkulu ifana nemtimba. Njengoba umtimba unetitfo letinyenti. Lo mtimba uma uwonke urepresenta uNkulunkulu. Okay. Dosho ukuthi uma ngabe sihlanganisa isihlahla la netinyamatane mkhulu nemoya le power leyo angigabathi ukuthi yadalwa uNkulunkulu ukuthi ibe khona. Sure. Lokusho ukuthi le power leyo kuchamuka kwayo ichamuka kuNkulunkulu ngoba le tindvo letihlangene la tadalwa uNkulunkulu. Daniketwa ipower uNkulunkulu. Kunjalo mkhulu. So now udiphethe uNkulunkulu ngobunje. Nami mkhulu nginike kakhulu uNkulunkulu. Ngoba tonke letindvo kuze tingilalele uma ngitithuma kufuna ukuthi tithathe le order. Okay. Letatiko nato ukuthi le order ichamuka uNkulunkulu. Yes. Ngoba sine bantu mkhulu sifana nabo uNkulunkuluwana. Hayibo. Sine bantu sifana nabo uNkulunkuluwana ngoba singumfanekiso waNkulunkulu. Saniketwa emandla kuyo yonke indalo. Kungako indalo siyayikhomanda. Yende lokho lesikufunako. Asengimele lapho mkhulu. Umela kanjani ngoba safuna ukuzwa more. Libalekile into oyishoyo le. Especially indaba kaNkulunkulu ukuthi I'm glad ukuthi uyayithinta ukuthi nawe uhamba noNkulunkulu. But akithi manje kulabala ngoNkulunkulu baningi phela. Maybe sisho ukuthi wena omophi phela kunoNkulunkulu abazalwane bathi uNkulunkulu wabo uJehova, uJesu Kristu waseNazaretha, abanye bathi unyazi lwezulu, abanye bathi baningi oNkulunkulu esibaziyo babizwa. Wena umuphi specific uNkulunkulu manga? uNkulunkulu munye mkhulu. Okay. uNkulunkulu munye. Nethi bantu kuhlukene kuthi lo muntu kube angenda na indvuku le indalo yaNkulunkulu ayende ibe uNkulunkulu wakhe. Kanzi uNkulunkulu angeke abe indvuku. Okay. So tonke letindvo leti bantu labathibita ngabo uNkulunkulu athi siye uNkulunkulu munye. Hayi usho ukuthini manje? Hayi. uNkulunkulu munye mkhulu. Ngeke uthi isihlahla singuNkulunkulu. Hayi. Ngoba isihlahla sidalwe uNkulunkulu. Sure. Ngeke futhi nathi thine singaba boNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu singumfanekiso wakhe lokusho ukuthi thine siboNkulunkuluwana. Kungako sikhomanda imvelo yende lokho lesikufunako. So uyavuma ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu laba abakhona emhlabeni akusibo uNkulunkulu. Akusibo uNkulunkulu. Abobani bona because abanye bayakhonzwa kunamhlanje kunabo Allah baningi uNkulunkulu esingababiza. Kungaba abaprofeti nje mkhulu kube dinyanga njengathi kube ngasi lo ngiyinyanga bese ngithi ngiNkulunkulu. Ngeke ngize ngikusho lokho ngoba ngisidalwa saNkulunkulu. Ngidaliwe. Munye uNkulunkulu. uNkulunkulu munye mkhulu. Munye umlamleli uJesu Kristu.
Hayi sisonke sivumelana sonke lapho ukuthi munyu igama, munyu uNkulunkulu, munyu neBhayibheli lisho njalo lithi uyedwa uNkulunkulu. Akekho labanye nje uyedwa uNkulunkulu siyavumelana ngithi la. Mkhulu angeke mkhulu ukuthi ungadla imbita. Ithi nayikwelaphile mhlambe bone silonza la esimongweni waphuza imbita yakwelapha bese lembita leyo ngeke uthi kwelaphile bose uthi iNkulunkulu. Okay, ngeke noma ngabe ikulaphe wajabula kanganani ngeke bese uyibita ngaNkulunkulu. Sure, uNkulunkulu udala konke. Kungako nalabunyangeni sitinyanga letithi inhlobo lokusho ukuthi singumtimba munye labunyangeni kodwa ngetiphiwo letehlukene. Kuyenzeka yini ukuthi kufike iclient kuwena lithi hayi manje ngumfundisi mina ngifuna ukusebenza ngezipho zabanye abantu ebufundisini umuntu athi hayi ngifuna ukuthatha izipho zabanye abantu or amanga la ukwenza ukuthi umuntu efika athi ngifuna ukuthatha ukuthewula singameshina amagama but let's say umuntu ethi mina ngifuna ukusebenza ngesipho sobunye umuntu. Kuyendeka mkhulu lo. Okay, kanjani kuyendeka mkhulu umfundisi kube angathebula abazalwane noma ke sethwalo sakhe lasilanza kube singasebenta ngebazalwane. Hayibo, nangabe siyahlatshelwa sihlabela kulabazalwane singalandi family yakhe, singalandi family yakhe. hayibo Asicondzise nje ukuthi sitawudlala abandlene. Kodwa mkhulu angifuni ngena kakhulu lapho. ngeke kakhulu but yeah ngiyakuzwa but kwenze umfundisi etomule khona la ebandleni. Bafundisi mkhulu babaqedzile bazalwane. But ke angifuni ukukhuluma kakhulu mkhulu ngoba kukhuluma tindvo letijule njengaleti ngoba labafundisi bayaphila ngalendvo kodwa na lendvo at the same time ingoti kulabanye bantu kulabanye bantu ingoti kuma families kulabanye bantu ingoti emangweni kulabanye bantu ingoti emasondweni. Sure. Ngoba kunesitsho sithatha lento ayinabungoti. Mara wena uthi lento ingoti kanjani manje? Kunema level mkhulu. Tikhona tindvo letide bungoti. Okay. Tikhona tindvo letinebungoti. Etinobungoti. Nako umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna le nobungoti, ufuna le nganawo ubungoti. Mina mkhulu ngigcile kakhulu la khona ku safe ngakhona mkhulu. Okay. Ngoba bantu nasebakhala mkhulu sebaphambene nesithwalo nawe uyinyanga mkhulu uyabuva buhlungu mkhulu. Banokuyithatha into ibahlule ukuyimaintain kunjalo mkhulu. Sure. So manje ufanele manje nawe uzama amaplan ukuthi bangalimazeka ngaleyo ndlela le. Kunjalo mkhulu. So le ndaba ukuthi abazalwane abafundisi babathebula kanjani abazalwane because igazi labo alisinto ehambela ngithi lento kuthiwa ihamba ngegazi ukuthi nayi ngiyithethe mina kufanele iyobulala izingane zika Gift. So kwenza kanjani ukuthi lento idle kubazalwane? Isithwalo mkhulu kuya ngekuthi uthethe hlobo luni lesithwalo. Okay. Ukhande ukuthi lelo hlobo lolo lesithwalo lithi kufanele ukuthi lidle emthwalweni. Sure. Angathi kumbe ngiswata kahle mkhulu. Ngikuzwa kahle. Kufanele ukuthi lesithwalo sihlabe sidle lamthwalweni. Kungakho nalesi lesidla ekhaya ukhanda ukuthi naso siluhlobo lokuthi sidla emthwalweni ekhaya. Okay. Kunjalo mkhulu. Hey, uthinte enye indaba la. Omunye ukuhabhala ku social media. Lama accident aseke khona amanye nje hayi amanye ayasithusa. Akusiyi ukuthi nakho ngenzeka amanye nje yiyo la wena wayenzayo.
Kungendeka mkhulu kube ngiloko ngoba mkhulu kunetethwalo mkhulu letidla kakhulu ingadi. Yetlatshelwako. Sure. Angime lapho mkhulu. Kungendeka nalama accident amaningi la enzakala. Kungendeka. Sengadi. Kungendeka mkhulu khanze ukuthi sithwalo sesiyahla. Kuze ukuthi sichubeke senze umsebenzi esakhandelwa wona. Okay, maybe ukuthi lo muntu onebusiness lamabhasi likhulu ibusiness lakhe. So ibhasi vele licheke athole emathenda ngegas labantu. Sure. So nani nisuke nihlanganisa into zakhona ukuthi i-accident mari ngayenzeka kanjani ngesithwalo? Because i-accident nje kunama road sign iyenzeka kanjani i-accident ngesithwalo mkhulu? Ngesithwalo mkhulu sisuke sisebenza. Sithwalo mkhulu ake ngibekise mkhulu ngalesinye setigubhu. Okay. Kunesigubhu mkhulu lesithi uma sakhiwe kube ngiso lesihambako siyofuna bantu labanemali. Okay. Kodwa le mali uma siyifaka sifuna ukuthi sihlatshelwe ingadi. Kuze sibe powerful. Sure. So ngalesikhathi sihambile lesinye isikhathi siyahamba siyotihlabela sona. Okay. Kungako ke ukhanza ukuthi nalami igwacweni kungendeka ukhanza ukuthi lolo hlobo lolo lwalesithwalo leso siyatihlabela bese sito balance sende kahle umsebenzi. So siyayivuma indaba ukuthi ama accident amanye itithwalo lento. Kungendeka mkhulu lokho kungendeka mkhulu. Awufuni ukuhlala deep. Angifuni kungena kakhulu mkhulu ngoba umsebenzi webunyanga mkhulu. So isithwalo how deep it is ukuthi silanda nomuntu innocent. Ngoba usho nje ukuthi abafundisi bayathwala ngabazalwane. Abazalwane basuke bangazi lutho ngalezo sithwalo lezo. How deep ukuthi ngale ndlela ukuthi silande nomuntu ongekho iphathi yomndeni. Kwenzeka kanjani lokho? Mkhulu indlela lesakhiwa ngayo mkhulu. Okay. Le ndlela lesakhiwa ngayo ngiyo lokhanza ukuthi sona sijabula uma sidle kulabantu labathanza lelibandla. Wasidle noma ubani? Sisebenzise lesimo saleli selithando lalolibandla. Sure. Asengangeni futhi kakhulu lapho mkhulu. Ngawutsinda nje mkhulu. Sime lapho mkhulu. Ngiyakuzwa. Bazalwane niyezwa ngithi. Nithanda amasonto, niyezwa ngithi. Ninqoba njalo every weekend but aniyibuzi ukuthi ngeze ukuthi inceke iyaqinisa amagwego. Mkhulu, uthe utholakala endaweni yaseSwatini ne. Kunabantu maybe othi mina ngifuna lobugedla lobu obukamkhulu ngiyafuna ungam-advise umuntu ukuthi afike kule position oyiyona. Okay mkhulu asengilungisela mkhulu ngitholakala eSwatini kodwa manje mkhulu ngitholakala eSoweto mkhulu. Okay. Project land. Ila bathakatha khona manje. Ngilala ngitholakala khona mkhulu. Yes. Ngilala ngitholakala khona. Yes. So umuntu nakafuna ukuba igedle yakhona na ukumtrain ukuthi abe igedle ethakathe na. Ngiyamtraina mkhulu. Kuba ungathathi how long ngiyamtraina mkhulu umuntu ukuthi akwati kwakha indvo yekuthakatha aphinze akhe indvo yekulapha buthakathi. Sure. So ngaphandle ukuthi sivale ngiyafisa ukuthi nawe ube namazwi wokukhuthaza especially kuba abantu ababukele ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi umuntu egcine sekasebenzise ibhodlela noma esebenze akese before uvale kubaleka kangakanani ukuthi umuntu ayithole athi yazi ngikhuthaze ukuthi ngithole ibhodlela lokugembula
noma ngikhule ngithola isibambelelo noma ngithole umuthi wokugqaba leli gqaba le mali yini ebalekile ukuthi umuntu aza afinyelele kulesigaba sokuthi athathe leyo nto leyo? Kubaleka kakhulu mkhulu ukuthi umuntu ikakhulu athole sicabo semali noma ke libhodlela ngoba impilo mkhulu seyaba imali. Uma ude imali mkhulu nemndeni uyabhidlika. Nasekhaya awuhlonipheki. Na ungena mali nje mkhulu ubabede impilo. So kumcoka mkhulu ukuthi nalaba lebe vele badalelwe ukuthi batawuba nemali. Base bayavalwa noma ke bathetshulwa. Bathole isicabo semali ukuthi obuya emalungelo abo emali emtimbeni wabo. Bakhona ukuchubeka baphile kahle. Babe nemali, bahlonishwe bonkosikazi emakhaya, bahlonishwe madvodza abo, bahlonipheka nasemangweni. Kumtoka kakhulu mkhulu. Kunjalo mkhulu. Yes. Isipho esifana nesakho esikhathini esiningi uvame ukuthi abantu bayadluliselana ukuthi maybe uma usudlula emhlabeni ukhona yini osumkhombela ukuthi uyena uzosala ephathe lesi sipho leso? Mkhulu la ekulapheni banenge umkhulu lese ngiba trainile sengibafundzisile mkhulu enganeni zabo nebantu nje labathanza ukulapha mkhulu. Ingane zakho ngathi awuyibali lapho. Dinga bantu abami mkhulu lo munye nje umntwana nami mkhulu use India. Uyofunza yena uyofunzela ebudokotela ukuthakatha ngesi-India. Uyofunza buthakathi kodwa ngesilumbi. Okay. Lokusho ukuthi mkhulu lento mkhulu nami ngatalwa nayo. Okay. Iseyindlulelana kubantwana ngoba yinto lelangatini. Kungako mkhulu nebantu labakuthandzako kulapha phinze bakwadi ukuthuma imvelo ukuthi iyende labakufunako bayeta mkhulu sibatraine bakwadi ukuthi lokhu kwentiwa kanje kuze ukuthi batosala basisita babasita abantu kusasa noma sesingekho. Kunjalo mkhulu. So mkhulu sukuthemba kangakanani ngoba maningi ama-scam ahleli njengawo kulesi sithe uhleli kulo akhuluma lento ishoyo but private thola ukuthi lento abayenzi. Abantu abaningi bayakhala ku-YouTube nakuma-podcast ukuthi ama-podcast abe-advertiser umuntu kuthiwa wenza lokhu mara uma sebemfonela lo muntu baqola imali. Umunye umama nje wayehleli khona la waqola boma 80,000, omunye waqola boma 100 and something thousand, wathengisa ama-trailer, wathengisa izindlu zakhe, eshele umyeni wakhe ethi uzama imali ukuthi ekhulise iy'ngane zakhe. So ngizibuza ukuthi wena sikuhlukanisa kanjani nale minye imigulukudu ukuthi wena ngaba usu-one of them? Mkhulu lokuhlala kwami la mkhulu nginesibinzi kakhulu mkhulu ngoba akusho ukuthi ngilokhuluma lapha ngoba ngisawuqala kulapha. Okay. Sengineminyaka mkhulu ngilapha. Okay. Labanye abantu mkhulu nabangibona batawusho ukuthi siyamati dokotela. Wasendela kwekuthi angeke ngiphike mkhulu ukuthi bantu akhona ema-scammers. Okay. Angeke ngikuphike lokho mkhulu ngoba empilweni mkhulu kune original ne fake always. Uyiqedile. So angeke mkhulu lokho size sikuthini mkhulu into lekhona. Babukeli bethu kune original kune fake. Nani yazibonela ukuthi usho ukuthini lokho? Mkhulu kutholakala kanjani abantu if bafuna ukuxhumana nawe and also to disclaimer anything happen i-conversation yakho nomkhulu ayingifaki mina, ayimfaki uGifted Media. Uma nina nobabili niskemana phakathi nomkhulu, please mina ningangifaki phakathi. Uthola kanjani mkhulu? Angifuni ukuthi kusasa bathi uGift uskema abantu nomkhulu wakhe lapha ya.
Mkhulu mina mkhulu ngitholakala enombolweni let's 078 633 5043. Bafowethu nizwile mase nifuna ukuthakatha iyona inamba kamkhulu le nobaqubula nibathakathe nibaqede. By the way siyabonga mkhulu isikhathi sakho sokuthi uyohlala. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uzobuya futhi uzohlala nathi. Uyabona la ekhaya nje fudumele nje. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uzophinda uzohlala nathi. Athina wakho amazwi okugcina kubabukeli. Ngasho nje kubabukeli ukuthi bantu ase bayinake impilo yabo bangaze baguge bafe bangenalutho asebatinake nje impilo dabo ukuthi bake bayiphakamise impilo ukuthi bathole isicabo semali. Ngikho ungafuni ngikhotha amavesi qhubeka mkhulu. Bathole nelibhodlela mkhulu nalaba abangaqonywa bathole ibhodlela mkhulu bazokhona ukuthi bake sebabe nebantu abathandana nabo futhi abantu labanemali. Sure. Bangahambe bashada abantu bese kuba ngilaba mkhulu lokhanza ukuthi bahlala ngekulwa noma ngekuchithelana. Abasithole sibambelelo mkhulu ukuthi njengoba ngalenye langa bavuma bathi bayathanzana. Bathole sibambelelo ukuthi kulesivumo sabo labasenda ngalenye langa bahlalekiso noma sekumatima bakhona kubeketelelana kodwa na babambisene nesibambelelo selithando. Siyabonga mkhulu. Babukeli bethu ngenxa yesikhathi sizoyiphetha la indaba yethu. Bafowethu as I said ukuthi la ekhaya we welcome everyone to share knowledge yakhe. We are not advertising la ekhaya but we allow people to share about ukusebenza kwama gift wabo. Nangumkhulu usherele namhlanje nizwile kudala sizobantu ukuthi abayathakatha. Umkhulu uziconfessele yena ngokwakhe. Azange imbeke nesandla vele wayikhulumela umkhulu ukuthi bakwethu uyathakatha. Look how powerful I am. Ngikhona ukuhlambulisa ukukhonwenza abantu ba confess ukuthi bayathakatha. Ke namhlanje bafowethu. By the way, if you want us to come in your event and do gift be your MC, please make sure you text me on WhatsApp to any event that you want me. It might be your funeral, wedding. Uyabo ngenza kuyi funeral yakho, ngenza kube wedding yakho, i-party yakho, any event and more event, please communicate with us ku office number ku WhatsApp. And as well, if you want to be one of our guests, make sure you contact us like Kaya. And also if you want a videograph service, might be a music video, advert, anything, please let us know WhatsApp. And also if you want to advertise your products, services, please come usithinte kunamba yodwa lapho WhatsApp. Let's hope guys ukuthi you enjoy the episode. Tell us what you have learned. Any question that you want to ask, we'll bring Umkhulu one of the good days and sit down and address your questions. Please guys, let's meet again ku episode elandelayo. Amen. Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Ameva ohlangabezene nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni. Bona usaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okube esigebeni. Labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni. Akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni. Ubukholwa kodwa kusathandazeki. Ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile. Imicabango yakho iphazamisekile. Amaphupho akho adukile. Usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile. Imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile.